Nada yuna ko kuswe lade band konjilu na yun lani mama widi deja mama yungi kibe mama murie yo budu mundu ani ku mama yemu to kumini kuna mer kama jambala mana mama mundu bene don tukulu sabak mina mama kan sangul futu kuntela ngata ma tu ganan kanin ngatu min ta kum ko ga benu ku gata benu lu bagin sangul di mama kamun kalu za sibuna ta kuntela ga bungan bun kimam futu ngai Wakina kikala mingu bagini tangwe. Wakina kikala mingu bagini tangwe. Oh mama munu tu sala iyani bankatwele. Oh mama munu tu sala iyani bankatwele. Oki mama bukwenda bana bayugende. Oki mama bukwenda bana bayugende. Oki dilugi jama matala munu mukyaje. Oki dilugi jama matala munu mukyaje. Yogini mabwidi doje, mabwidi doje. Yogini mabwidi doje, mabwidi doje. Mama gidi lugi gozo, ibedi mama. Mama música está muito alta. Ibedi mama, badogi bubatora jibuna. Ibedi mama. Wakina kijala kilumingu bagini kangwe. Wakina kijala kilumingu bagini kangwe. Oh mama muna kusala iyani bankatwele. Oh mama muna kusala iyani bankatwele. A música está muito alta. Mama bukwenda bana bayugende. Manda agora, está muito alta. Tá bom. Tá bom sim. Ok. Mas nós podemos regular a partir depois do nosso computador. Já temos 7 pessoas a ver. Daqui a pouco vamos começar com a nossa conversa. Kiambotelina. Kiambote. Mano. Kiambotelina. Uau. Mbuta muito kulutu kwa ukena sika vavaki Congo lutamawa e professor na Geneva professor Augusto tá aí. Daqui a pouco vamos ouvir. Wabiyinda yangu nitoka matanga mumbese. Wabiyinda yangu nitoka matanga mumbese. Umama bukatilenge yantuke tukazimwa. Ubani mama dirilongo telingo yuna yewini mabide. Yewini mabide doke, mabide doka. Yewini mabide doke, mabide doka. Umama kidiluki gozo, ibedi mama. Umama kidiluki gozo, ibedi mama. Baduki bubatora ibuna, ibedi mama. Ubino bayenze dilangani toka imeni wede. Ubino bayenze dilangani toka imeni wede. Osansi bongo wele kikumanda. Kimfuanfa kipinga pinga. Mutekelo. Evoka mutekelo kumureza pale. Evoka mutekelo kutumutumbulu. Mutumbulu. Etumbulu tibanda ngatekelo. Ok, acho que vamos parar ali.
Há um irmão que tá me chamando, ele quer assistir, tá tem problema, vou lhe ajudar. Aguarda só um pouco aí, tá bom, mano? Eu sei dançar essa música. Dançava muito boa esse santo. Gosta? Não se mexa. Dançava essa música esse santo. Ok. Vou já falar com o irmão. O professor vive em Genebra. Alô? O senhor Augusto vive em Genebra. Sim. O senhor Augusto vive em Genebra. Mas eu acho, É verdade. eu acho que se encontramos no óbito da minha prima, a Gandhi. 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 Pois. Gandhi é tua prima. Sim, que faleceu no mês de agosto. No mês de agosto do ano passado. Alguém me apresentou, já não estou a ver quem é. Talvez, se não é o Tcheco, talvez o Tcheco, paciência. Não. A paciência. O Tcheco, estás a dizer o Tcheco? O Tcheco, sim. Se não for o Tcheco... Sobrinho que o tio dele aqui. trabalhava aqui na embaixada. Alô? Estamos aqui. Sim. Tu estavas aqui em Genebra. Estou a ver a cara. Alô, Gui. Sim. Alô. Alô, sim, estou a ouvir. O irmão, está falando com o irmão da Angola, ele está tentando conectar, mas já sabe a linha aí difícil. Ok, já estamos aqui live. Vamos kutumona una tutondele Roberto. toma quiza ngizambote kwago Roberto, claro. Não, tu nos encontramos no... É verdade. Agora é que tu a ver. Eu sou irmão do... Alô? Sou o irmão do coisa, do Joaquim. Do Joaquim? Alô? Manda agora. Sim. Já estamos em direto. As pessoas já estão nos ver. Vamos começar a nossa conversa já. Alô, Gui? Alô? Gui? We are live. Sim, Ok. Eu estava a dizer, vamos tutar uma tutondele e qual é uno mukikongo tumokena e mbuta muntu kwa ukena wiziri uno ku France zingilanga yo pange to zingila kuna Swiss kuna Genève enkanda papa kunzika ngana takingana bamwe kingana ebe kulendele ko bakwani. Ok. Emol mutanga ngina yeno ibusulu bango nakinga. Aengi adila nga mulonga siadila vamakaya ayadila nga vamakaya siadila mulonga. Jambulevu tukila ngenda malembe. Aengi adila nga mulonga siadila vamakaya ayadila nga vamakaya siadila mulonga. Tubangula. Ingete. Ekyo kingana. Jole kubo
mwamu chituzingilanga mambo baluka mabalukanga vena yeatu akwa nzimbu au yau kaka abadidi kaka edi pakutu kalenda di baka ko baka kayidi ko munanzila sabe munadi ya kunanzo hasi ya wadila mu makaya hasi wadila mu malonga zozi pumuzinanga kubo ya kutu matala seleke langa munakati ke matala sinjimbu kikulu wao etsibo ibalukidi ndio mutu boka sidi aka njimbu ko nta setu mokino yang sedila mu makaya wadini mu makaya nzamina wa sidi ko nta wao pe abagi dikawa mutoma atela menengete wa upa gutondele aqui mesmo a explicação em português gutondele muitos dos que comem nos pratos comerão cedo ou tarde sobre as folhas, os que comem sobre as folhas comerão nos pratos. Muda muito uma coisa, mano. Que é a tua vez, né? Sim, é a minha vez, né? Outro provérbio, não é esse? Wait. Espera. Não, esse também posso dar uma... não. Um Coruto já explicou. Tem um novo aqui para você. Deixa-me só dizer uma coisa. Este mesmo, o primeiro tem um contributo para o primeiro. O primeiro já se explicou. Kingana kyogo gyantete. Kingana kyogo gyantete. Kina kiamfunu kibeni ndole kudi kila diambu diankaka vena mbuta mutu kavovele dinaka vovele iuna kibeni. Diambu dianka tulendele bag 7 kingana kina. Savo bon soka una tu fofa muna kikongo vo na yensanga malaga katu na yemalaga kaina yensanga ko kadi muna ke kalafo muna masono ko manzambi so muna vo wantete muna masono ko manzambi ya uvo na antete unu embazi alendele kan alendele kuma kuna tsuginina na kuna tsuka alendele kuza baka fulukete ingeta idita songa vo unu lendele kala yekina una kiao vo kuze ko tangina ko embazi lendele ko vidisa ye wanka usikyo baka bon so una ke kala vo ingeta yimwana ntete vo wisidi tega kimbuta kiako mudambu ma dia bo so una vanga sau kuna kwa pangiani Jacob mwene vo wisi vidisa yekimbuta kiani wisi kwituka muto ntsuka unu nzambi una yeto mukutubokela gena watuvana luve olu pidisi diambu dina tunadia udanzambi akasesa gadi eto tole ntsuka longa savo idina vo tukadi engango kadi voka tuna engango tule kuma ntsuka munakina kekela keto kibeni tuvidisi kadika tuzeli kivana mfunuko longi dembote dina vena fuluki na wow pangete kunongola manu tunga manu tunga wow manu tunga mavimpi Okay. Afui de muvita kaena lutangu ko. Munatu kidi ena ye lutangu lo. Gi. Oui. Afui de muvita kaena lutangu ko. Munatu kidi ena ye lutangu lo. Dodo kulo. Akina niene lutangu. Ngana gendi bangulo ngebangulo kinga. Undigina. Diambo velevo afuidi kumvita kaena lutangu ko tubakisi vena fulukeni. Wau akina nivo vele ena ye lutangu. Akina ni ena ye lutangu. Vingla fiote, Manu Francisco.
Ok. Kuluntu, nenda kwandi kutusaidia. Okay. Sio vutugaji yake, sio vutugaji. Afuidi mu vita kaina lutangu ko. Unatu kidi ena lutangu lwao. Oya kidi songere yoto bangula. Una bangula yani diambu lyojo. Fuidi kumvita kaina lutangu ko kuna tu kidi na lutangu lwao. Yani kindu. Sapo disongere bowe. Mbote lufana kwa mbuta mutu mono kilende liko bango la mutu. Bon, kingana kyo gwanda kele kyo bagila. Bo, lu vyo kisimbo kwa mbuta mutu ka. Mbuta mutu. Dusarisa. Ekyo kingana eu kivovele. Akwenda ku vita masolai. Vita kindu. Nuana hodwele kuna vita. Kasi nalukwenda kuna vita emyomyomkele misika kuna aengi ya fuanga. Ena fuanga munakwatanga pacifioti kumakadi koso mutu fulukiani kaswamini kinalu futuka kuna simu vata ankaka asini swama kwao kasi eno solu zaka ena afuidi kasi kafuidiko ena ngalutangu mena masola imavutuka kuna kwartera vopelanga kuna kalanga yena ngalutangu kumakadi yena udedatangwa ndio endongala uzivutuki egosto uzivutuki epanzu uzivutuki sabe asolai ulolo masolai mainda ko vita kasi hatu tataka avutukidi vita engi avutuka wape ake tutonde yambula yatanga pakunzika yani soneki yandeguvo en portugais, ils disent que mourir en guerre são inumeráveis, contudo são conhecidos pelas famílias, pelos seus nomes e números. Ceux qui sont morts à la guerre sont innombrables. Néanmoins, ils sont connus par leur famille, par leur nom et nombre. Vamos tentar. Manu Tunga. Ok, c'est impossible hoje. Guy, elle est tua vez. Akento, Anatia Kalu, Akento, Anatia Kalu Zamaza, imefunda mamambo. Mais traduisez en français, hein? Pas traduire. Faut pas traduire en français. Akento, Anatia Kalu Zamaza. Imefunda mamambo. Anatia Kalu Zamaza. Imefunda mamaza. Imefunda mamambo. Kadi bo disongele munangindu sama. Yani bo ya wakento. Kambote manavilha. Tutonde. Akento. Natingi. Kadi akento au natingi emakanda ve. Au akututanga au akutusansanga kina tuna na maswa kina tu ni yatu. Kadi inkalu sisuke kalu ekona natingi inkalu. Wao yani maza mpe imambu mena makwisa kuma imambu mena makwisa munazingu kiao au mosi kama kento lutu utidi lutu saasidi wao tukolele munazingu keno eno kento eno kaka pe ilu natanga ulolo wa mambo dali maza ulolo wa mambo. Sim, senhora, você tá. Eu vou ler já o que o Major disse. Ok. Deixa-me só te dizer, falar uma coisa, senão vamos ser mal entendidos. Avec le féminisme et tout ça, tu comprends? Ça, c'est le Kikongo. Avant le féminisme, comment est-ce qu'on dit ça en français? Le féminisme, avant,
la modernité. Nous, on est au Congo d'abord, on vivait comme ça. C'est notre tradition, on ne va pas l'abandonner comme ça. Alors, Akento, Anatia Kalu, Aneta Kalu Zamaza, il m'a fondé mambo. Alors, explicação em português. Peço desculpas às mamães, não queremos insultar ninguém mais, é simplesmente a tradição da Congo. O português diz o seguinte: as mulheres são portadoras das cabaças de água e dos embrulhos de esse português, de bisbilhotices, isto é, as mulheres são mais boateiras do que os homens. Desculpa, mamã. Ok. Ngenda vana lusadisho vena. Pode falar. Bom, é que eu kingana. Yani dodogolo ndologa. Yani neto futu mukini kadi mukumona ngina neto kaboka. Esse é background. Esse background da foto. Deixa mando um apa. Kaya kamu lakana nanga boka sandiona. Não, Bozo afuanana. Bongo. Olha aqui a menina, olha aqui a minha sobrinha diz que porque você falamos mal das mulheres. Não, desculpa. Ok. Katuvovele mbi mwaketo eto kumakadi yani aketo afitoma zitu shwa wakati utanga au pa kutusadisanga então enatuvovele vo awaketo anati akaluze maza emunazinzo aketo eto akutulambilanga kuna mavata tukidi munalambe bisekwa enketo kafutukwenda kuna nkoko tenda nate masa kuna nkoko wizi mau namla kutulamila eloko kasi kwenda kuna nkoko mambu diara kuna natingi mabobilwa muna kingala okobo songi olye unakitika kamaza mambu diara kuna tekingi akuilange okobo aketo akwa songi sabe okay obele ok tu tonde man ok Gui, esse é difícil para você, eu vou saltar. Ok, vou. Aqui na Nzima, esse é um culuto, ninguém que além de usar, hein? Aqui na Nzima, Mbalo. Aqui na Nzima, Mbalo Antima, Anwani Nanga, Yemazunu, Mankele, Makongo. E Tangaria, Tangulula? Tangulula. Tangulula. Aqui na Nzima, Mbalo Antima, Anwani Nanga, Yemazunu Mankele Makongo. Alors, waaw voto tomene. Voto tabia ni Nzima. Nzima ve, Nzima. Sa bulu ki zingila mu na mfinda Nzima. Tsudi. Ombote kalanga mu dia kasi tsudi. Doti yani bo anka ka dia kasi mano dia dio. Bo munilandila munakingana. Yani mazunu mankela zenkela una kama mazunu mola una kana togole kwenda wa muna veta kasadero vingla fete vingla fete Gui manu ndongala agi mama fweme ne avo kedia fweme ndongala posle ne ka fwemiko jambo de yendelamo vuto mputu kwa mama na maravilla ndombalo loki tulombele ndoloki hasi mam kuna bobing namje siagobo mami meto to nakatuding wotu bobele wa ko aketo songi yakalanga jamje siagobo abebelanga ntima ekyo kisongi ka evoka tutake bobela ko kifete continuar kaka sabe ndolo okay ya mando ngati tutondele okay yayi utuloloka mana maravilla utuloloka
Ok, Saki, vamos yani mana maravilha que tilendele kunkulula ntima muna diambu den kakanzolele vova bolendele kutsila tangu vova yanga lele sevele kwandia mwene mena ka sona kele savo ka fete so mwene mena ka sona kele mwene una sona kele mwene niveau qui sevele ye wizi kudige okay kadi ambo savo yandikingana kyokyo kiaba ketu kibeni kina kadi au bosa una na mvova munangeti kilu au kututanga ngonde vua munafumu yao savo tete vutuiza kwa kunza au amona nafasi zina za onso kasungu na govo mwana kwa yani sika katukanga kadi ambuko kasi yani ngudi inatanga vumu ngonde vua kadi ambu dia fioti kwa diambu dem pasi dina ngonde vua munafumu yamu alo wisi kuva ikisa munza mwane zingu nza weina kema munke eto yani ya ngudi zeto au ya kutunatanga savo ikalo masa ina yao ekasi kusalandi lakini ambakuti utanga champileye nuika kati miliki vana kati mpileye kenda kukalasie sekutu yani nduna wayenda kwani munanzila zani mutu utafutu kamuna mena maonso nani yani ndudi kaka okay mutamu sona kene desculpe ndolok sona kene okay tutondele papa Judy tutondele okay ngana gen kaka akulu adiamba ngazi ya atawelen kafi akulu adiamba ngazi ya atawelen kafi unombi ndoloki ukambi bo papa gusto kuna Geneve ndolo kalomere kingana kyo ba nizeo kativeke ndendele giatikila kadi akulo asidi kati wei vyo kisadi amu tata ndonga la kaya ndika kadi yabaka po asika amana kibaki isiko kongolo kinanga yatanga jaga kibaki isiko munataludi kibaki isiko okay akulu adiamba ngazi atawele kafi. Les ancêtres ont mangé les noix de palme et en ont jeté les déchets. Ok. Akulu adiangazi atawele kafi yanwa kafi nate kivo di ngazi mwine yani mafuta mangazi bo sikina tu menatuloza ngai makafi na yuna wa mekedi songela 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 oh já li em francês não ok vou ler em português os antepassados comeram as nozes de palmeira e deitaram os sobejos. En français, les ancêtres ont mangé les noix de palme et en ont jeté les déchets. Ok. Oui, mais ça c'est la traduction, mais l'explication. L'explication, papa, papa disait, les ancêtres ont rempli leur mission et ont passé le flambeau aux nouvelles générations. Il appartient maintenant à ces dernières de se montrer dignes de leur héritage. Akundi kasaki esaki fasi mais yani papa kunzika tulendele kumona muna nzila masinu fasi foto to yani pembala mose wayenda wa muswama kena wetu givulula yu kamoneki fasi foto mogena kingana kengolo mvimba akundi kasaki akundi kasaki iuna kibeni mutu kosu mutu sabo kundi yatu kokadi mutu unakavangamela kafete zinga ye yatu una udinina eto atu otovangamela tufete kala ye
ye pangizetu ye kundi kasi muna kikundi mpe muna kikundi makuizilanga mayingi mambi muna kikundi kakape makuizilanga idi navo ndasodingi ya kundi enakala ukondi ya kundi go kayende kusadisa muna tango mpasi kukadipe ye kikundi ya kundi ya mbiko kadi ulolo wa kundi ya upe akunatina mayingi savode disongelevo enge mutu kala yengi ndukala yembakisi lukala yengangu muzaya yenani lendele vanga yani kikundi ya kundi kambiko kasi kasakiko vosa akundi asakidi emambu pe munazingukia kumasidi wei masakidi kaidi vena ya kundi akunatina roda kunatsuka ulivo kika ntuma kibeni ngene vanga kikundi mutu ndina vo kala ya kundi kasi koso nkundi ko kala yengangu kala yemba manu ndoma tutondegi kurut una kabobele enleke una kwani mbima dinanga enleke sikide ngoma kurut kini ne ngoma egi tamama kon tutondele okay akwangangu yengangu kalendi tungila ya vaki musiko esaki akwangangu yengangu kalendi tungila vaki musiko enfofu kwa nani una kwa kuluntu kwa uvo venavaka au kula nkwangangu enkwangangu kwa tsolanga vo kakala yemaboyi menda natinange eyuma wa eno kulungangu kikulu emaboyi daga kwa matuka isabo enkwangangu kalayani ezowapeka kalayani ingit tutondele vemash tanga tentar conectar um momento vamos tentar o mano tunga até tentar conectar Angola linha vamos tentar ver se ele tá sendo difícil. Quer dizer o quê? Ok, a Lina tá perguntando, acho que tá perguntando, a pergunta é essa aqui, dos intelectuais. Eu vou ler em português. Akwangangu yengangu kalendi tungila vaki musiko. Dois intelectuais não podem conviver juntos, pois os seus talentos, em vez de uni-los, opõem-los. Acho que expliquei. Quer dizer, não expliquei, eu li. O irmão Tunga não está aí. Traduzir isso em português. Desculpa? Se ela quiser, eu posso traduzir isso em português. Faz favor. Quer dizer, isso significa dizer as pessoas inteligentes não podem ficar todos no mesmo sítio. Porque essa gente toda, com a inteligência toda que eles têm, vão dirigir quem? Portanto, vamos ter de um lado pessoas cultas e do outro lado pessoas pouco cultas. Quer dizer... Butandongala. Sim. Butandongala. Ingeta. Izae kinatutalanga yani somba dia etsakaza somba. Ingeta. Somba de malo. Somba de malo. Vo siri vo etokulutu zae nalindi una Messi. Lionel Messi. Tuzaye mpenda nindi una Cristiano Ronaldo. Uzibonga diaka keti aki Ronaldinho aukulu enaze itoma bula etisomba. Wasidi Mbappe aukulu Mbappe uzibonga ki Mbappe aukulu uzikwasha muna buka kimosi. Abula yani tsakaza somba muna kipa kimosi. Mwana unava aukulu atomene zaya yani diambu savo kuna ntsuka ewe yuna kibeni siza vanga mfwanga zendundu mpaka mvo ekingana kyope kina ke mfwanga zendundu mpaka do savo sede vana mfwanga zendundu mpaka ya aukulu trop de meilleur taka kashidi ansaka kadi koso mu solele zaka na emono ya zaka na mono pilei kauna ko vo tunaye mutu boso kauna mbutandonga la kafovele
yani sidi fondo ayi imfumo yani imfumo akuloka imfumo nani kusugulula malonga vo eto gulu mfumo mbo eto gulu nani sugue mono imfumo ngiza kusugulula malonga mukyaphila tuka kyalumbu mwene katulendi tunga kuna tangu yina mfumo una ankaka pena ngamba pezina eto gulu tuna koso muntu ye mfuno Olha só alguém aqui, deixa eu ver. Oh, mami, tu tondele, que ambude kiaku. Fangiame, tu tondele. Vocês estão aprendendo, ao sábado aprendem o Kikongo, estão escrevendo já. Parabéns, mami, muito obrigado. A quando malembe, ata masakuba, sungulange una kwenda ntino. Kwa malembe ata masakuba sungulange utakwenda tino. Mfofo kwa nani? Nkulutu ita Kongo kulutu. Masakuba munja Kamalindi zibako mvila zao kulu masakuba kama ni konda ko wenda tini wenda malembe masakuba makonda ko emunza wenda imutu nanga bo modi nkalaonga nakababa ko tinu ezandu ko fana kwa ndio byoka ndio alungwele kwenda malembe wafana kwa ndio byoka lwa bela fuluki ani kinaka zole ekwenda savo yani masakuba wenda tinu wenda malembe masakuba makonda mina kwenda tutondele man okay yani muito estou muito feliz em poder acompanhar o programa. Que Deus abençoe a todos vocês. Domingo Lombote Nzambi Kakale tutondele mama maravilha. Gui, tava falando? Não vou quando. Não, savo diambunanzola kudikila ide savo tuna ye lusasu lwa Mami, essa mensagem para si. Maingi tuzeye kadi unata sasukila kinzambi kina vena inga na ina yankaka tutavova mono munantua mumona yongina mubata kisa yongina peye mambu mena masono kwa muna masono kwa manlongo kadi wau vo na wenda malembe tamasakuba na wenda tinu kadi ambu dibwa kadi dina dilundi disundi dikutu masakuba dina pedia vena fuluki na tulendele bagi sadi ambu dia kaka dina vena disueme vena dina dia sona mamona masono kwa manlongo ya vo waunge mutu vo akwantino mugugyo isayena weyi kwiza vangila tinu okwiza dikumukina tinu ye cavalo cheval wewe bogila cheval punda mulingana punda wange weyi kwiza teza nesa ekikyago tinu za kuyepunda ngivo akwantinu kutu mugugyo isena mugusisena kunima savali disongelevo kina kiaku ya ufeteka kyaku na lazima kuna tezo kyaku tusuki magadianga kina kivyoka vena kingodi kyani kina kifuele ko kadia kyoko kala yekina kina kiange kibeni ngeta essa mensagem para si ngeta essa mensagem para si si kadiambu ko vova eu tanga vova mugwangina tanga kwani ele está a falar bem o que como te longoka malembe kwani ai professor pedagogia pedagogia bom kadiambu savo mono munatangwina tutakumbokelela professor kadi longi pengina mono muntu alo munalonga na ala yingi longa nje longa na maswa na mvula za moso mabandu mapila mupila
Okay, ina kwa mkutuwa na ndonga ya tumulolo wa tutakutuwa mutangu ya yena ase kikongo kibeni vena pe yena ka atomeneza ko kadiambuko 24 fi malembe pasi vote kulitwa zayata to mabaki sama mena tutavova ingeta kadiambuko sita tovesa tondele kibeni muna ediambu dina kavo veni pangiama aloro wau kadiambuko mbakisi longo ka longo ka kikongo wa utsito vela malembe pasi mo magua wenda to mibaki singi ko mama vila mujuvula kena kasi ketuna mono kumbanza londo ngina mono mvutu wa diamu dimos siko mama maravilha kwena Manutunga. Gingeta. Wauna. Mutumona una. Mutumona una. Bon, one day na mona. Ai. Kita tuma vaika ko, kita tuma vaika. Ndinga vaika tuma gua kana ko. Okay. Papa, Cambodia que é de Tondele Pangi David. Ok, então, Totatamana, Alambia Ingi Madia, aí Visanga. Eu vou te dar diga. Alambia Ingi Madia. Alambia Ingi Madia, aí Visanga. Okay, to say afuema. Okay, katu mama, okay. Okay, to say afuema. Afuema nega la mtemi na zoni kwa afuema sadia. Mbote tuenda kunkaga. Okay. Aleka yokanga ndungu. Pelasona ke mambo kambote ko. Aleke ntumya nzenze kamitwanga mwambako. Aleke ntumya nzenze kamitwanga mwambako. Kuluzu mbovu kwange. Ntunzenze we bikikila wawe etsako de muwa kakota ko ntunzenze. Wani aleke yetu yana yetu. Azali kama sakana yao. Na umbobe sogwenge jodi pakubongi katika yako ko. Nitu maswani kaka somo na uzivu tu kuzidi kubonga dia. Isi abon leke to bobesa kamusungula ko hana kunda sete toma bobe muna zitu wa ukulu muna mbobe mina ngobo kalenda emebakise kumakadi na umbobe se ya tangu mini pantano mingi so mona bila kene kwani ikumavo aleke pasenanga mnagua malongi meto ambuta. Ouça a tradução aqui em português. Os jovens que queimam jindungu fazem tossir os sogros. Alors, je vois en français, les jeunes qui brûlent le piment font tousser les beaux-parents. Mais pas seulement. Okay. Non, ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est ça parce qu'il donne du fil à retordre. Alec. Mavanga kalanga, Alec. Alele antu. Asigama apofo. Alele atu asigama apofo. Mfofo kwa nani? Kokulu tu. Mfofo kwa nani? Nkulu mbuta muntu. Kwa mbuta muntu? Okay, mbuta muntu. Mbona malisa mambo maukulu? Umvana swa, busika baba pa. Sauka kwa ndege. Umvana swa. Ngeke kwako utukantete.
kadiambo yembule to watu landila yani diambo alele atu asikama mpofo malembe ikwenda vo vidi pasivo empangise to sina ena etapitiwa ato malanda boso kasunguna kwa mpangindo na uzivanda message boso alu tutavovela wa yembula to vela malembe alors yani mutu eto watu tufutizayanga weitwa vangamena munakati kwa eto watu tunayediela kimwanda nzambi venge mutu muna nzunu myani wizifula enki emwanda wizikota emutu emwanda kibeni ya kimutu kieto alo votulele wau votulele tangu ifwentoleleka intangu yina mutanguza yingi nzambi moke nanga yebeto votulele muna ndozi muna maonso kakutusonganga votulele enitu ilele kasi yani kimwanda kakilele ko ni nzambi pe mwanda kena mwanda nzambi ye mwanda yetu atu mumoke na una muna tangu yina twasika matuna muna kinzambi alwa votusikamene tuzifuata nitu mukimona ngina vo emono imono ndwayo itata agusti yani ndwayo nitu amewu yina chanu ini tsuki mfenge pileno makeup ivanga mene kwa keto pila yina katuta zayadi yakako evo munakati kwa beto kimutu keto kinamuna nzambi nadele kutu kamba koso diambu muna kimo kasi tangu kwa ina diaka tabakiso kadi meso maziba bene mudambu ya kimutu kyo kitufuete nitu yayi itu kenge meso muna zayavo kimutu keto munakati kwa nitu yayi kina muna tangu ina dokumini bonson profo kata monako me kinakwenda leka nzambi sika mukina yaku kinasika nzambi utsongele diambu de pile wasika makele enitwaku ya leka ikele kasinge mutu wasika makele kinakuza sika mamunashuka nitwaku isika mene kasiki mutu kyaku kisiri wei kilele katika kitabu cha dagogo enitu mukunata ina mumambu mawonso tamona vena menda be vyokela mana vena tabiswa mesu mako idina kingana kina pile ina alo tulfete vananga elongi tulende baka fena fulukina tuvaningi wendendele vova timpuanza saudi tuvaningi tuvani bonso kedi amundeba donc l'importance tuvaningi yani mfunu ngolo mfunu wai tondele munalusa tuvaningi mfunu muna kimuntu kieto kinatuna kya munakati kwa nituzazi kadi ya yingi afana anga mfunu muni tukaga ya kubasi yinga yani mutu kibentu fedefana mfunu yani ntuna munakati ikalanga wasikama muna kila kikala avutoleleka okay ewao tuvutule pa kuluntu katu sadisa ambote ya kwendanga ambi ya ambote ya kwendanga ambi ya sala ezuzi to sambisa mama kuna kongo yipi tulikwenda tuita sambishwa byenzimu tuita sala kuna Congo Democratica ko azuzi nabo atwa mbote tuita sambise mambo pasibo tukatulama mbimana tukalama yawe tafua wawe atwenanga yemambi etatienzi muzengani ena mujiboloko uweta sala moni ebya mujikwanga kibeni ko watu wanainanga bo atufuange mfunu kasi watu inanga bo nzakundisa atunanga bo akutumwesanga pasi ya uvimba toma ezinanga kundisa. Yeah, ok, vou responder a Amanda escreveu. Não estou a apanhar nada. Sim, nós temos aulas aos sábados, foi ontem a aula onde explicamos. Hoje é mesmo do Kikongo, para ajudar também outras pessoas a entender, mesmo os que estão aprendendo Kikongo, para que possam entender melhor.
Sábado, venha sábado, faz favor, definir. Gui, a pergunta é tua. Olha a pergunta aí. Gui, a pergunta está ali para você. Sim. A pergunta para mim? Aí, está escrito. Está escrito aí. O que quer dizer Kimpwanza? Kimpwanza. Kimpwanza quer dizer a independência, a liberdade. É Kimpwanza, mpila mosi bonso volukunku. Mas que Congo é que Congo é bala. Ok. Kasinge, vou ver o voto mogene na muki Congo uno. Alors, munaki portugueso houve independência e a liberdade. Quando uma pessoa esteve ou tivesse sido num captivo, numa escravização pelos como dizer, os colonos ou qualquer pessoa que ele tivesse mantido refém nesse sentido, e a pessoa quer dizer, encontra a sua liberdade, consegue se libertar daquilo através pode ser de si próprio ou de outros meios. Esse é que é a liberdade. Em Congo, nós dissemos Kimpwanza. Kimpwanza, sabe, de Songe levou independência, liberdade total. Agora posso usufruir da minha liberdade, quer dizer que posso fazer o que eu quiser, a casa volta a ser minha, posso dormir quando quiser, posso fazer o que eu quiser na minha casa, enquanto antigamente não podia fazer isso porque tivesse sido sob custódia de um outro colonizador ou maltratador. Aí a mensagem para você. Uma mensagem para si. Sim. Professor, uma mensagem para si. Ok, a mensagem diz que professor Augusto Mononzolele Longoka e Tomasaya Ndingame e Mokina e Akundiame. Alors, maravilha de Deus maravilha de Deus, ulolo. Deus é maravilhoso, maravilha de Deus, kumbambote unaya utondele, ivene kembote kuna una. Zole longo ki Congo diambote dina di ekina ikima kyantete mutu kafete kaninge Congo. Koso mutu una ikikulukiani una yendinganya, enge Congo wa una yelu luzolo lwa longo kandingako idina diambo diamfuno iuna kundieno au kafete vanga. Eto kuluana taguta fete vanga diambo dina kadi idiambo diambo tikibe kikuluke katulenti ko vila katulenti ko vili sagon wa unke diambo lentele vanga ala vena utazingila nani zevo bakikongo pasivo kala yani kalonga ngakoso diambo kikongo kina kwa ni pasiko voluzolo luna siwoza yakyo kadi wao yatika bonso muna bonso ndo vila kiseko kwa kungola kena kiti ku France kena kiti ku Kenya yani maravilha de Deus. Casi vou, por exemplo, no país francophone, mon anti na vova qui fala se una, atika mon mambo ma fioti bon ce pronom personnel sujet. Moi, toi, tu, je, tu, il, nous, vous. Eu, tu, ele, nós. Como é que se diz? Pronto, aí já captei. Um verbo, mono, nzolele. Ah, ngeye zolele. Weba mono nzolele ngeye zolele yani zolele, beto zolele, zolele ki. Mono nzolele dia. Mukudikila se una. Malembe frase za fioti muvanga ze una lumbukilanda. Atikidi kudikila phrase, i una kadi yani phrase we fala menanga. Una ye sujet, una ye verbe, i una ye complément. I bosi diambu di povele. Mvovo vai kidi. I bosi mokena, misidi so longo kafena diambu dia pasiko luzolo okina voluna se wazagi ko. Tutonde tangu mbevo yambula tatangadia Belwin tutonde tata Belwin kiza votata vonengo tutondele batata maravilha escreva mais nkano mono música da France ngina mwene kaka ku France kala mama wanu ndongala kutiano kutiano iwa umbimba ok tangu finamene tangu mbevo
mano kuluntu Bem-vinda Hilda, que a bote bem-vinda Hilda, que a bote aqui, maravilha de Deus, que a bote aqui, coragem, Kingolo, Kikongo ndingeto, Lugivani que bem munandinga tieto, silo tomayo saya. Luzolo idiambu denteto, kina vo luzolo luna, za luzai. Kuluntu vo diambu na diao. Longi zole kutuvana matoko kwa kuphuta zingi la ginkaka navo vandinga chako nzenkanu tsona mwananga lemba se kinaluto kele mbute pangete kwa Congo Brazzaville augi ingeta mgongi ya kuvoka kuna kitsasa navo kikongo ngevillageois navo kichuluba kiluba kadiamu kwani navo Kiswahili kamambu kadiambuka navo kikongo yaye mono ngeye zowa longi kwa matoko kulu zetu akufa kipfa kipinga yeno mbuta tuzole tolongo kalu tuvana malongi Bom, mono dongi nena vana edi unantangu twakala bana bafyoti to katuzolelenge bwana bakimoshima imasemeto ko kumakati evo mukugwa inanga nge mugoba unanga ikongo syavo bogo ngeye unapata villageois ngeye villageois iwao ngeye villageois ngeye kuna civilizado ko mukumakyokyo atwa engi meme nkutu tsatu longo kikongo unakwani yao kasi nakatalaka kasha mboko ila modi villageois ale eni tuto iyonye fo tingimba tukala vanga kamuna kine tingi kumaka ya tunanga ayengi tunakwa putu na yatu na ngibu idenge bataja akukwei mono batajama kuna ngola kumu bataki munasaba kababa bataje kungola sio mona kaka bobele bataje edi kukongo fanga obi kizogo nze mama woso kitavova mutondongala iwao kibeni iuna makadila mono to singila kuna Congo Democratic mtangwina nze mama woso makele kama ina kitavova vela pege yatu wela ilango gobo vankenge munkanu sekenanga kuma kwaku yati tuzingilanga mambo mengi nakungiba boba kakata ndinga chako so monaka wele mnadingala wele mnafalasa eyo ndinga to boba ndinga ipo kwanga mnatiza ukulu edingala kaka ndinga Congo Brazzaville kasi Congo Kinshasa kasi ka Congo Kinshasa udingala litoma boba mutiza yingi meme wabene ngala ina dia ndinga utiao ingeta akala waunge mutu bo mukanuse unanga tembo boba ndinga chako nabo bandinga chako kyo kikongo to boba yeto nenda katu kama nankano sa mona mbima ndio mutu makele kuto boba kumakade ndinga chani kutu bobele yawe tuwili ayengi esingola kasi naungibula mula kikongo kanilenda boba naungibula mula ngala yani kutu ngai kaka sengai kaka kambote ko eno wana eto mbote ko lonelongo kingi kikongo ya tangu tulubene longo kikongo kinekala kisabala bon pasifeti mnatoma bakisa mambo maukulu kasi bo unaye mutu nyono langa boba kapobanga kikongo mbote ko mukenanga ya ayibu ningi jamu dimusi yani moma mtu na longo ki dimosi então na vibila kaka zai kwa nsinga zaya kikongo okay tutondele mbuda tutondele mano maravilha kisa bala kikwiza pakudukala no longo kikongo wiza kwago siwa tutotuma mokena okay tutondele tuvena makonto professor Gui kulutu mamdongala manisi lokola yama manisi yero bena yediambu diankaga tangu ye manisi yero bena yediambu tangu ifwene upani nikaki mbote kwa leke ama kuna chako Miguel Antonio
photographe. Tondela. Ok. Yo. Ok, adambu sigelwaga. Allez, jambo depi kuna ndambo.